Muntina sopi ulenaw nule pa tuni Hiche Bible study anangay hozaw sinabon sawin Christ Center Family Bible study akonin kahin lim chekidwin tuni ni huahi inabol banzomo Genesis bung somni na Abraham le Abimelech chung sangahi phatom cha Bible quiz le study inabol khom kiddiw ahin Pathen tui ahingzing ahizin Pathen ahaikum ahizin ehon zong isim che over ihe che nova izuite over hiche ke hilova itzati ho zong ihil sonte te dio Pathena kon tu pi hi ti nule pati ho di ha milodin pakaimen ikitim kitwin him Amasapen ni bol ngai jing bangun Genesis bung somni sunghi Bible study bol masanga CHATE ho to velkhat be vel ni be simdo khom teza abane cha Bible quiz le study number khom din ikitim kitwin Hiche adi nga bung somni sunga verse of the day chang cha bi chu ahile Genesis bung som ni chang som le get na hi ahin Ipijeh inem itile Abraham jinu Pakaiyin Abimelech insunga numei naobu jouse khatan pi ahiye alo pinalom lome Pathenin Abimelech insunga numei jouse naobu khatan pi ahiye Pathen thang ba umhan Hiche bung sunga characters ki muho chu ahile Abraham ahin Pathen ta asane ho jouse adinga mipa ahin Sarah akimuin sa Abraham jinu achin jia cha anahing thailaw no ahin chukile Abimelech akimukit in amahi Gerar lengpa ahin Hiche bung somni sungi itile pha na soham itile Hiche lai chun Abraham chu akum som kole ko anahitan Bible theme hol history hon asay danon Abraham Gerar muna agatian lai phat chu 1897 BC velhinte atiwin Hiche lai chu itile phala na soham hoi lai muna na soham itia hele Genesis bung somni sunga thil so ho hi Gerar muna ana sohin Gerar chu hoi lai munam itile Kades le sur ki ka ana umahi tin Bible themon asayzun Hiche bung somni sunga outline ho ipipi thusim ki muam itia hele Abraham Gerar muna anakichon lut na thusim akimun chukile anina Abimelech in Sarah azidinga anakipoy na zong akimuki din athum na chuhile Sarah zia Pathen Abimelech azan mga ahunggi na kimuna bungzong ali na chu Sarah zia Pathen Abimelech insunga numei jouse naobu khatan pi zing naw zong kimuna bung kidin anga na chun Abraham in ataw pi zia Abimelech insunga numei jouse Pathenin anadam sa naobu lhon pi naw kimuna bung ahin abana hin to don but ho quiz so Bible quiz ane veo hitin Hiche Bible quiz si CHATE ho answer ho mo say pizing sanga Hiche Bible reference gi pi ho ko na hin HOLDOH te di nikitim kedun akhat na chu Abraham chu hoi lai muna ane ki chon ham Hiche verse lama akimuin Abraham chu Gerar mun chan ge ane ki chon lu ne akitin question number 2 na ahin Abraham in Abimelech koma Sarah chu koi ahi yatia anasayam itia hele Hiche chang ni nalama akimuin Abraham in kasopinu ahi tin anasayzin question number 3 na ahin Sarah chu kon azidinga agapui sa ham itia hele hizong chang ni nalama akimuin Gerar lengpa Abimelech in azidingin nagpui agakipui sa question number 4 na ahin Pathen Abimelech chu ipiti ahung ho PM Hiche chang tum lama akimuin Pathen Abimelech chu azan mangin ahung ho pin chang question number 5 na ahin Hiche numei nakipui nu zala chu athisa na hitai Hiche kon koi koma anaseham itile chang tum lama akimukin Pathenin Abimelech in Sarah at nakipui zi achu Abimelech koma anasei pi question number 6 nahin Pathen Abimelech chu ipi anathu PM Hiche chang sai ginalama akimuin Hiche mipa jinu chu nungpi tan tin anathu pin question number 7 nahin Sarah chu na nungpi lo le ipi tiding
ahitia Pathen anasay pi ham itile sang sagin lang mama akimuin Pakaiyin Abimelech koma sara na lepi lova ahiye nang zong na tite teding na nei jouse zong mangding ahitin anasay pi tan him. Question number gate na ahin 8 na ahin Abimelech lengpan amang chu koi koma anasay pi son kidam at ahile changge na lama akimuin aso te koma anasay pi akitin him. Question number 9 na ahin Abimelech in ibola nei zo ham atia chu Abraham in iti anadon budem sang som lakhat na lama akimuin Abraham in kazinu zihin that get nun nati tia ka gel zia ka se hi di anadon burin him. Question number 10 na ahin ata in amanu hi ka sopinu zong ahina Hiche thu hi kon koi koma anasay ham tia ahile sang som le sang ni lama akimuin Abraham Abimelech lengpa koma anasay hi. Question number 11 na ahin Abimelech lengpan Abraham chu thilpi ipipi ana pm itile sang som le sang li lama akimuin kel ngoi zong anapin bong chal ho zong anapin chule so numei le so pasal zong anapin. Question number somla ni na ahin sara zumhu na dia Abimelech in dangka izat Abraham anapi ham iti ahile sang somle sang gup na lama akimuin dangka sang khat Abimelech in Abraham so anapi Question number somla tumna ahin Abraham in Abimelech le ain sumite dia adia ipi anabol pm iti ahile sang somla sang sagilama akimuin Pathen Abraham in Pathen koma Abimelech la ain sumite jouse din anataw piin ahim. Question number 14 na ahin Abraham in ataw pi Jehovah Pathen ipi anabol pi ovem iti ahile Pathen Abraham ataw pi jousun Abimelech insunga numei jouse chun cha ahin thei che na divin naobu anahon pi kitan him. Question number somlinga na ahin Ipijeh Pathen Abimelech insunga numei naobu jouse chu khatan pi ham itile chang somle chang gilama akimuin Abimelech in Sara chu Abraham jinu Sara chu azidia anakipujia naobu jouse khatan pi him Pathen thang bai tahan. Hiche bung som ni ako na izil do theo chu pi hamiti ahile Genesis bung som la ni langa kimu bangin Abraham Pathen sanga mihim anagin zo zin ama bawin zo ase hilawin azinu Sara zing zong chu zo anasay sakit tan him. Ani na ahin Abraham azo anasay zin azinu zu Abimelech azidin anakipuzin azingay ta anasan lo di sat kidin him. Atum na chun Pathen sanga lhon zong mihim igin zo ahiye igin zo ahiye ibol khil isay khil tam taum the hi ti hi sumin lovin ching theyo hite Pathen sanga mihim ki zo lo dingin pakaimen ikitim ben him. Alina chun Abraham mihim den at hadiu kitsa zein tuta anasay ngam hi zong le Pathen amadin amaging ama akingai zing anahizin amadin tu ahin sepin lengpa Abimelech mangin ahin haupitan him. Angana chun Pathen lung to miho aman tamdan chu Pathen ne miho Pathen tahsan miho man tamdan chu Sara zin Pathen Abimelech adam mosain insunga numei jouse zong naobu khatan pi zingin Sara alepi lo la thite te din anathupi kit na lai serin him. Agub na chun Pathen tahsan jingle ama to kilha kang lo mi na hi zinga ka hi zinga ahile nangin na sei thailo ka sei thailo na bol thailo ka bol thailo na ho azong Pathen nang le ke ya dia gal hin sat pi te ding hi ti hi Hiche bunga konin izil do thayon him. Asay ginahin Abraham banga nang le ke zong Pathen tahsan na de ta nei thei ding le ama to kilha kang lova lamzo jing hi thei che din pakaimenin ikitim vin he chuti halang hele Pathen ho atinga thilkidang ta nakidang ta ito pi theo hi ti sumil po hi te tunia Hiche Pathen tu quiz le Bible study anasim ho jouse le anangai ho jouse Pathen holimpi che taw hang ka ki pa amen.